Baitelang so serdi huna klama long journal KYF Catalonia pan kachesikamai kangni. Tongsikot pen Karbi Autonomous Council along kiklem bom achukomaratum 7 Pay Commission 2017-18 aningkana parmana pan krungsa emai kangni. Karbi lamet amai bangpu amai kangni. Kardom Nili Karbi birda thanbang sami sunari surhangpi non arjugtha birdang ton pen baithalang so KCS John pen journal KYF ruptalina phan kachisik amai pen jakhong ni phai thong kep arni baithalang so serdi huna klamalong journal KYF ruptalin Catalonia phan tirika mamai padupon mailong kedam tang jakhong inkora pli arni ruptalin karto jia phan tirikam amai sengda rapi awiki ruitu amai ingnipon Pining Anke Zonal Karbi Youth Festival Arta Ningkan Inkor Rapop Leng Tanglo Zonal Karbi Youth Festival Ningkan Inkor Rapop Kechok Aningkana Long Pachiton Dun Pen Baitha Langso KC Zone Penta Zonal Karbi Youth Festival Ruptalen Catalonia Pan Tirikam Amai Non Hedjong Sengpon Tanglo Jakom Thongkep Arni Serdiho Naklama Long Kangni Amai Long Chiti Inkora Troxy Arni Ruptalen Catalonia Pan Aju Arni Papon MLA Mansing Rongpi West Karbiang Long BJP Amai Pu Arun Terang Tirikam Amai Pu Dhon Sing Terang Pendang Lok Penang An Jutang Aphan Kachinghon Arpukido Bangpu Bang Piatum Tirikam Amai Long Chetongdon Jakhong ni phai thongkep Arni Tili Isia Porpen Central Range Forest IB along Karbiang Autonomous Council ke claim achukomar atung tongsikot pen 7 Pay Commission aputha krungsai mai kangni pusi pherangke pen birta nang pale Karbiang Autonomous Council Employer Association amai puronjit teron pen kachapahem phupon amai along mai ke phalam the Karbiang Autonomous Council Employer Association akongchun bang rupsing ronghang ahin pensi jaipon Kachingwai along Ongdung Karbiang Autonomous Council Employer Association Klembang Hubang Piatum Chetong Dunsi Kachingwai Amai RDP Dun Ranjit Teron at Central Forest Range IB Depot on 30/7/2017 at 11 am. Firstly, Rupsing Ronghang General Secretary Kasia explains shortly the object of the meeting and agenda regarding the 7 Pay Commission of Council Employees. In the House, the resolution adopted as follows. Resolution number 1. After strong debating, the meeting resolved that President, Vice President, General Secretary, Organizing Secretary, Finance Secretary of Kasia, along with 5 non-executive members from women side of Kasia, will meet with Sri Roton and Zai Phao Council, KCC Depot on dated 31/7/2017 at 11 am positively, and will discuss regarding the file to make success of the 7 Pay Commission and area of pay as early as possible. Further, the team will meet also with Principal Secretary KCC Depot and Honorable CEM KCC Depot. Resolution number 2. The meeting resolved that earlier Service Rule Committee shall required reshuffle in the next meeting and also join extended meeting with all secretaries, officers and Kasia will have to organize meeting immediately in the month of 20 August 2017. Resolution number 3. The meeting resolved if necessary financial help will be made to Sri Sarthe Dera, President Kasia as per the Constitution of Kasia. Penangapor Kachingwai Ponapit, Maya Long Kachingwai Alam Te Chedon Sarlo Puang Teg Lamra Alo Ripon. Tongsikot pen Kachingwai Pon Amaya Long Kachetong Dun Karbiang Autonomous Council Achakamaratumaphan Monindra Nursery pen Kacharo Alam Te Jaipon si Mesen Ben Mai Pachunpon. Mainly meeting ke dunia ngat thike 7 Pay Commission jituni ke state government pen kelong tang kata yuding holo so alang area ro ta alang so apram penanta son pine
ma la device pe handle pe tan ni tum rason ke dia ke thewang lela na se pe athe se ke der ma salam si kaching wai pen ko di dum hala salam pa pe ni pe dum ta kelong da praya phansi ka bangsa meeting tindak ne kaching wai pen ke sai si to dia na ka pe ni pen kelong da praya phansi ka bori so meeting ke ni dum mas ni la sa phale sin dum kaching Karbi lamet amai pen jakong thongkep arni rongthe ang methang tiri saihem along bangphu amai padopon bangphu amai along longle phelang alam pen chenglok Karbi lamet kapaching thurjia puthak chingwaidam Nipi alam ni chinghon chenam pu alam pen suri kre sir kebra trok aningkan Karbi lamet amai thi hek pen kel e amahang pathek ponlo pining an ke Karbi lamet amai arta ningkan phokebra isi plengtang lo init amunit ke kesar kikri aporlo hemrit kaboche kangchoklong aporlo bonta pini arni anta Karbi lamet amai alongle aphelang kithir thip avelang lunse po alun asonsi Karbi lamet amai ke pini arni anta elong hu elong kaka puson lang Methang a council doko ka phita Karbi lamet amai aphan denglim alongle kipi kepek thekte ke lamet kaboche apang puwa bang phia tuma phan kopai ke lang no pusi lamet po atu mai along ningri pon rinti mebu suren kramsa chipa hempu pon amai along Karbi lamet amei pi lapen dipu along sahita academy amei pi kibiji alamta chingwaida mai ke pha alamthe kongchun bang kamsing hanse si kachitong arada phan than pachini non malam so par phan tihina farman bir tamo don ponik sinang Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dashwini classes Nagaon 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Cut News Channel ay hinpanang itunghanang one pila as Practo the Talent Show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso asyo long interested lote Ladakh screen long kipi anambara long nang litung humru ignon. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamu aphi puthot birtalong wangthulo Chakhongni phai thong gap arni adapor phai krei sira achitima por malom pen all Assam Gorkha Students Union Karbi Anglong District Committee atumpen Kachipatir P Pon along Aksu Diphu Regional Committee atumpen Chirap Dunsi HSLC asat langki undun Agorkha Lo Charlie Ariso ejang atuma phan Diphu Club along Karchomai Kapadupon Labangso Ajay Megalong Aksu Karbi Anglong District Committee Amepu Suraj Chetri Pensi Mai Chepehempu Ponamaya Long Aksu Karbi Anglong District Achunbang Dipankar Sharma Pensi Alohi Pachinia Por Enlo Alohi Sarpo Man Pen Aksu Central Committee Pen Sajib Kumar Limbu Alohi Aman Pen Daver Sangpo Lama Pen Chenglok Ongdung Aksu Klempang Pubang Piatum Chitong Dunsi Karcho Mai RD Dojot Pen Pachun Ponpusi Birdalong नए राष्ट्र निर्माण के रूप में हमें आगे बढ़ के काम करना है ভাল ফল দেখুৱাই পাছ কৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছিলে গোৰ্খা কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল যিসকল ইয়াত উপস্থিত আহিছে তেওঁলোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু তাৰ লগতে যিসকল নাই তেওঁলোকক অনাগত দিনত যাতে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰি যাওক তাৰ বাবে আমি এটা কামনা কৰিছোঁ West Karbi Anglong Hawar Langming So Pu Amlong Alang Roy Langkang Bob Adim Hamren Kaparlo Ahawar Arlo Non Kikim Kerang Pon Bom PHA Sai Kampen Kijun Alang Solangdo Arat Pan Prabjin Pen Kapajun Longji Awar Sai Kapatang Daprang Jepan Sai Kedeng Labangso Alang Roy Along Lang Keteng Asai Tanglo Pulote Inglong Kedo Arat Pen Danglok Hamren Bitung Lapenke Longthom a constituency arat Langkijuna Varsai Longpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Pangchengsi Ari Alok
Kidun Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Bay, Local MSC Mongo Singh Timung, Prodip Rongpi, Amar Singh Tiso Lapenke, Saikam Along Kiklem Asai Pua Tumpen Humridam, CEM, Contractors, Lapenke, Engineers Atumapan, Piningkan Angbong, Prabjin Pen, Patangra, Labangso, Alang Kapajunlong Ji Avarsai, Solangso Arat, Apan, Kapalong Ji Ahukum, Piteka. Pinia Birta Bangkela Puan Sekang Tonik Lo, Langi Bom Thakat News Channel, Tumi Thakmi, Kurwang Tu.